kedua, panggilan terakhir untuk persiapan. 9, 8, 7, 6, 5, gol. Yang Salembang biru 10, 9, 8, gol. Iya, Salembang biru 7, 6, 5, gol. Iya, Salembang merah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, gol. Iya, Salembang biru menang 10, 9, 8, 7, gol. Iya, Salembang kuning menang nomor 10, 9, 8, 7, 6, gol. Ada lah. Dan petugas medis untuk menuju garis pelepasan ya. Bener mak, anak buan kena. Bilang 8, 7, 6, 5, gol. Iya, Salembang merah sebelah. Alasan nomor 6 melekor Bintang Jaya Ketut Edi Randu Agung Bedemoking Tengah Salembang Koni. Sarang nomor 8 lekor Anak Magic Ketut Sutik Keramat Agung Bedemoking Gajah Salembang Biru. 2 menit dimulai dari sekarang. 6, 5, gol. Yang Salembang merah
7 ada 5 Jul segala menang semenang kalah. Salembang merah semenang dilanjut. Iya, Salembang biru semenang tidak 8 7 ada 5 Jul. Iya, Salembang merah semenang nomor belum pula lemak jaringan sibuk Katun Bapak Hendri 5 Jul. Iya, Salembang merah. Ada surga di balik dosaku. Awas, dengar Pak. Saya culuk surga di balik dosa. Belain kapan jodohnya. Iya. Atas dulu. Bawah. 6 5 4 3 2 1 10 Jul. Iya, salam 5 Jul. Iya, salam merah semenang. Sebagai nomor pekolekor nomor 7 lekor, nomor pekolekor kayu langit Katun Muhammad Fildan Probolinggo Gede Mungkin Lau Salembang merah Amoson 5 Jul. Iya, Salembang Koning semenang nomor 1 Jul. Iya, Salembang biru 9 8 7 6 Jul.
5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, Jun. Ayo Salembang Merah menang 2-1, 10 Jul. Ayo Salembang Merah 2-1 Jul. Segala menang semenang kalah. Ayo Salembang Merah menang. Ayo 5 Jul. Ayo Salembang Biru seberang 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Jul. Iya, Salembang Kuning menang nomor 32, 7, 6, 5, Jul. Iya, Salembang Biru menang 1, 10, 9, 8, 7, 6 Jul. Iya, Salembang Biru menang 8, 7, 6, 5